hari ku musho w'ukwezi kwa gatanu twari dutuye mu gihugu cya Uvira. Twari mu gitaramo mu cyumba hafi n'urusengero rwa Kadese hariya Uvira. Baraza baratubwira ngo abanyamurenge b'i Bukavu batangiye gufatwa, none dutangire duhunge. Baraje baratubwira ndetse batubwira ko imiryango imwe yatangiye kugenda igeze za Murongwe. Dutangira guhambira ibintu no guhunga. Twebwe twibwira ko nitwambuka Gatumba tuzaba dukize. Intambara twari ko tubona, twari ko dushika Murongwe bakadutera amabuye. Hari abantu benshi baje nyuma banyazwe izabo bategwa amabuye, ariko nk'abagiye mbere batangiye gutambuka neza, ariko abaje nyuma bahuye n'ibibazo hariya kuri Murongwe. Tugira Imana tugera mu Gatumba twibwira ko dukize, kubera twageze mu butegetsi, kubera twahunze titwari tuzi ko dusubira gukurikirana. Ariko ntibyatinze twahagize ndagira ngo ikintu cy'amezi 2 nimbe yorenga n'iminsi mike, vice perezida Ndibuka yaje i Bujumbura, ariko wa kabiri yaje gucura impunzi. Bari bamaze gusansibiliza abantu bose ko impunzi zigomba gusubirayo, amahoro yarabaye. Ahamagara abayobozi, umugabo wanje ni wari perezida w'inkambi, aramuhamagara n'abandi bakoranaga muri komite, baragenda barara i Bujumbura biteguye kugenda kuzana amafaranga i Bukavu yo gucura impunzi. Baraye ijoro ryo kuwa gatatu, ijoro ryo kuwa kane, buca ari kuwa gatanu saa 4 z'ijoro nibwo twatewe. Umunsi tutazibagirwa nimbe muhaye mubona aya masanduka araha, ibyinshi byari bishirirwa mu buzima. Nari ntarabona umuntu utwikwa. Aho twakuriye twabonaga ibiti mu murima, abahinze imbara arizo zitwikwa, ariyo mirimo itwikwa hagasigara ibirimbo. Nibuka nk'umurambo wa Gasore, umucuranzi wibasomye Bunana, yarashibiriye kuko ikirimbo kiri mu murima. Ndibuka umurambo wa Muhorana, umugabo w'abambara umuhondorwa ariko ni Umurundi. Iyo mirambo yari iteye ishavu. Rero habaye iryo joro ryo kuwa kane tarambiranye, dutangira kubaza amakuru. Moise wa Mazimpaka ubari Canada, niwe twari tubana muri shitingi. Dutangira kumubaza amakuru twishimye cyane ko buca dutaha. Iyo niyo morale inkambi yose yari ifite. Ariko habaye saa 4 twumva amasasu aravuze, agihaye ava kure. Bandasira umwana wanje wa kabiri, narabivuze mu myaka ishize, witwa Miriam. Mbwira Moise ngo bandasiye umwana, arambwira ngo n'ubwoba, ngo nikabaje kwiba nimuhumure, kuko mbere yaho gato hari ikindi bari baje kwibinka, kandi abantu bararira bavuza induru, ariko nyine bari baje kwibinka. Kubera icyo cyizere cyo kubona baje kwibinka, niyo mpamvu abantu benshi bashize batabashije guhunga. Abarundi bari baratubwiye ati nimuzoza mwumva amasasu baza kwiba zino nka, twari dukikijwe n'ibiraro, muza muguma hamwe gusa mwebwe mujyame, kandi niko byagaza bigenda. Rero Moise arambwira ati wowe humura n'ubwoba bataje ninkabaje kwiba. Nyuma yaho baradusatira baratwinjirana. Moise sinasubiye kumubona kuko yafashe abana be 2 ahita ahunga, arabajana asiga abandi bana be n'umugore. Yafashe ubwana bw'ubukobwa 2 butoya aragenda, yashanye ihema aragenda. Induru iravuga, umwijima uramudika, none ukibaza aho unyura ukahabura. Rutaramigwa araza, murumuna wa Seruhungu, niwe twari tubana muri shitingi, twari imiryango 6. Araza aratubwira ngo muramuwe bamwishe muka Seruhungu Nyamatungo, ati none mureke mbasaturire hariya mu muryango bamaye niho bari,
mureke mbasaturire hariya muhanyure. Nari mfitemo abana babiri, nari ntarabona aho umwana yarashwe, bamurashe saa 4, ariko naje kubimenya no kubibona ko mu masaha 10 n'igice tuvuye mu gihuru. Nahise mpeka umwana mu ishuka kubera nari mfite igitenge kimwe, baradusaturira ducamo, atora umwana ku ntumbi ya Nyamatungo, turiruka. Hariya basatuye ihema twirutse, bahamugasiye umukobwa wa Yagabo ku kuguru n'undi mukobwa wari urezwe na Moyize, barahakomerekera. Ariko twe kubw'ubushake bw'Imana turatambuka tudakomeretse. Dushitse aho hanze mu biraro, twama dutandukana nabo, bamwe bakaja ukwabo abandi ukwabo. Tugerageza gukinguza amazu yari aho ngo badukingurire, ntibabasha kudukingurira kuko twari twanzwe ku buryo abantu bataduha n'ubuhungiro. Ngeze hanze n'abana, murumva ko umugabo yari Bujumbura, abo twari twasohokanye twama dutandukana gutyo. Undi muntu waje kumpamagara ngo tugume tugende, twahuriye mu biraro ni Kabereshi uriya wo muri Tusoni, iwarangura ninze gusa gukurikira tugume tugende. Niho twagiye tukinguza banga kudukingurira, none turagenda turamanuka tugera mu ishambe epfo turicara. Kuva icyo gihe hari nka saa 6, turicara kugeza saa 10, imipaka irakingurwa. Hariya kuri Rusizi bageze bakinga iyo bwije, nta modoka zapfaga gutambuka. Ariko ubwo kubera bari bamenye ko abantu bashize, imodoka zitangira kuza guseha ikomeri zitabara, nibwo baduhamagaye baratubwira ngo nituve mu gihuru tuze, abantu baje kudutabara bavuye Bujumbura. Turazamuka, twashike kwa Bamudogo David, dusanga abacikacumu bose niho barunze. Ndebye umwana nsanga yarashwe, wibaza abandi mwari muri kumwe bari ukabura igisubizo. Hari saa 10 baratubwira ko abantu bose bashize, ariko twari tutarahabwa uburenganzira bwo kuja kureba aho twari turi mu nkambi. Bukabuye bucagurikana imodoka z'abasirikare zimaze kuza n'abategetsi n'aba vice perezida Azarias, turamanuka twese. Abana nahise mbasiga aho bari, turagenda tuja kureba ibitangaza, tuja kureba mumbabarire tuja kureba inzirakarengane abazize uko basa. Iminota yanje irashize, ariko mureke nshimira Imana ko tutapfiriye gushira. Nshimira Imana ko muri aba bantu bajyanye aha harimo abana basigaye bafite abandi. Nshimira Imana iyo mbona nkingi warutekereza uba ari umushumba kase kandi afite abana, bintera gushima. Mvuze uwo nguwo, ariko hariho n'abandi benshi muri mukumva mu buhamya basigaye kandi babyaye bafite abana. Ndabishima Imana.